Nemanja Matić želi Degeneka, Pereza, Matića i Petrovića. Crvena zvezda u jednom danu potrošila skoro 4 miliona eura, Puma sija kada je reprezentacija u pitanju, a Jong-Woo je gotov. Sportski pozdrav, dobar dan, dobrodošli u 20. izdanje fudbalskih vesti dana. Kao što znate, za cilj ćemo imati da pređemo određen broj lajkova, pa tako hajde ovoga puta da pokušamo da prebacimo cifru od 1000. Verujem da je to sa vama veoma lako učiniti, tako da bacite like, zavalite se, a mi krećemo na prvu temu za danas. Da, kao što ste mogli da čujete u uvodu, danas ćemo malo opširnije pričati o jedinstvu Sauba. Isti, kao što znate, predvodi Nemanja Matić, koji je izašao pred medije i danas saopštio kako sve ispod top 6 za ovaj klub bit će zaista loš rezultat. Dakle, prihvatit će 7. i 8. mesto, odnosno play-off fazu, ali cilj će biti plasirati se u 6 najboljih. Kako, zašto, zbog čega? Navodni plan jedinstva je za naredne 3 sezone da pored toga što će biti stabilan superligaš, da obezbedi sebi igranje u Evropi, što verujte mi da nije nemoguće i nije mala stvar kada imate dobrog i jakog financijera. Pa tako možemo da krenemo polako sa pojačanjima koja se dovode u vezu i sam Matić je čak i potvrdio nekolicinu njih. Kao što znate, Crvena zvezda ima dosta fudbalera na platnom spisku, ali isto tako dosta veliki broj fudbalera je i postao slobodan. Prva opcija koja se napominje je Milunović, koji bi mogao navodno da završi u jedinstvu jer veruju da ima željenog kvaliteta koji im je jako potreban u tom nastojanju da u prvoj sezoni nemaju toliko oscilacija kada je zadnja linija u pitanju. Međutim, tu se javlja prvi problem, a to je brzina, pa zato ovoga jutra stiže informacija kako je Nemanja Matić zainteresovan za Miloša Degeneka. Miloš Degenek je neko ko ima 30 godina, ove sezone nije imao sreće kada je Crvena zvezda u pitanju, 400 minuta skupljenih na 8 utakmice i to je sve što se tiče ovog dresa. Inače, ono što treba još da se napomene, to je da ovaj momak ima važeći ugovor do 30. juna 2025. godine, što znači da bi Crvena zvezda bila sigurno otvorena za eventualnu opciju prodaje ukoliko je jedinstvo zainteresovano. Međutim, tu se onda postavlja pitanje da li ima prostora u jedinstvu kada su obeštećenja u igri. Navodi se i to da će ceo posao zavisiti najviše od Miloša Degeneka, da li on generalno ima afiniteta da završi u UB-u ili ti nema. Zato kažem, morat ćemo da pratimo iz dana u dan sve moguće informacije koje nam se pružaju kako bismo mogli da zaokružimo celokupnu priču i da vidimo šta je istina, a šta nije. Naredno ime koje se povezuje je super talenat koji bi mogao da dođe iz Argentine, u pitanju je Thomas Perez, momak koji ima 18 godina, momak koji je visine 1,81 m. Inače, on je neko ko se odlično kreće bez lopte, neko ko se jako lepo gradi i neko ko ima solidnu brzinu za svoje godine i za svoju poziciju. Ono zbog čega bi ceo posao mogao da dođe zbog realizacije je to što bi ovaj momak došao na pozimicu. Inače, on iza sebe nema nekog velikog iskustva, ove godine za Racing samo 8 nastupa i to je sve. Inače, on je član U20 ekipe, ali igrao je seniorskog fudbala ove godine. Koristili su ga na poziciji levog krila kao i centralnog napadača, a ono gde je uspeo da upiše 50 minuta na 5 nastupa je Liga Profesional, to je prvi rang tamošnjeg fudbala, kao i Copa America, čak i Kup Libertadoresa, tako da sve u svemu kada se podvuče crta, eto, ovo je izgleda njegova sezona. Međutim, malo me čudi to da odmah prvi transfer bi bila Evropa i bez obzira koliko jake tu menadžerske kombinacije bile u igri, opet kažem, gledao sam malog, ništa nešto specijalno ne deluje i sigurno da bi mu trebalo daleko više od godinu dana da se navikne na naš stil fudbala ili ti generalno Evropu. Treće ime koje se propliće kroz medije je brat Nemanje Matića, u pitanju je Uroš Matić, neko ko ima 34 godine, neko ko trenutno brani boje Abha kluba iz Saudi lige, 1,84 m visina, igra na poziciji centralnog napadača, ali mu nije strano da odigra ni kao zadnji vezni ni kao ofanzivni vezni, odlično igra levom nogom i to je ono zbog čega se veruje da je Nemanja Matić ipak želeo njega kao opciju.
Inače ima tu dosta nekih rodbinskih veza, tipa treneri Matić su valjda kumovi, Uroš Matić i Nemanja Matić su braća, ne trebamo zaboraviti Lazara Ristovskog koji je ujak Uroša Matića, isto tako ne trebamo zaboraviti ni Nikolu Ristovskog koji je trenutno bez kluba, tako da bi sve u svemu mogli da dočekamo da vidimo jedan kompletan UB sa ljudima koji jednostavno bi živeli za njega i po meni je to ok opcija. Uroš Matić ove godine 32 nastupa, 1 asistencija na 2600 minuta je nešto što raduje i nešto što donosi sigurno razliku u kvalitetu, ali opet nekako kada se sagledaju sve opcije vi imat ćete više od pola ekipe koja će imati preko 30 godina i to je jedini razlog zbog čega sam ja zabrinut kada je transfer politika jedinstva u pitanju. Naredna opcija, odnosno četvrta i posljednja ujedno na današnji dan kada bismo pravili presek je 35-godišnji Radoslav Raća Petrović. Mislim da vas ste svi dobro upoznati, on je reprezentativac naše zemlje bio, 44 nastupa sakupio itd. 1,93 m visina, neko je ko igra na poziciji zadnjeg veznog, međutim može da odigra na obe štoperske pozicije, ima validan ugovor sa Apoelom iz Nikozije još godinu dana, što znači da bi u slučaju eventualnog posla jedinstvo moralo da plati njegov transfer i sve u svemu nekako mi je to bez bilo kakvog rezona. Inače Raća Petrović ove godine 38 nastupa za Apoel, 1 gol, 2 asistencije na 2900 minuta je zaista nešto što je impresivno za igrača koji ima 35 godina, napominjem opet. Druga solucija kao i kod Degeneka, tako i kod Raće Petrovića je ta da se klubovi dogovore sa igračima na kontu tih nekih plata, pa da im daju besplatno kao da odu, da im se prebije taj neki, oni njima platu jednu da im ne isplate, ovi njima besplatne papire ili te čiste papire takozvane, kako već. Vidjet ćemo u kom pravcu to ide, ali sigurno da bi već ova dvojica, trojica tipa ne znam Matić, Petrović i Degenek bili ogromno pojačanje za jedinstvo i još na to ako se doda Milunović, to je već zaista jedna ozbiljna četvorka koja ukoliko bude želela bez problema će prvobitno opstati u Superligi Srbije, a onda možda čak i pojuriti nešto više. Crvena zvezda u jednom danu potrošila više od 3,5 miliona eura. Tako nam stižu prve informacije kada su naši mediji u pitanju. Dva fudbalera su završena, a u pitanju su Puma i Jong-Woo Seul koji je definitivno postao fudbaler Crvene zvezde. Momak je plaćen 1.200.000 eura plus 20% od narednog transfera ide matičnom klubu. S druge strane Puma se procenjuje čak da je u igri 2,3 miliona, ali kroz naše medije se propliče i ta cena od 3 miliona eura. Sve u svemu vidjet ćemo šta će biti istina, jer kada se podvuče crta Puma je zaista neko ko je u žiži trenutno, jer momak je koga muče dosta povrede ove sezone i nema baš neki veliki broj nastupa, 24 nastupa, 1 gol, 5 asistencija. Međutim, ono što raduje to su partije za reprezentaciju juče, jako lepo je odigrao, imao je gol i asistenciju. Ono što sam ispratio, gledao sam dakle momka, morao sam da ga pogledam da vidim zašto on vredi preko 2 miliona eura. To su dosta veliki broj utrčavanja, ne libi se da se zaleti, da uleti u dribling, da napadne protivnika po boku, ima jako izrazito dobar centar šut, tako da bi konačno Šerif Ndiaye ili ti već koji god napadač da dođe tu mogao da dobije opciju udarca glavom, dakle konačno bi imali kršten centar šut sa jedne strane, još ako dođe ovaj Koreanac to bi već donelo neku drugu dimenziju, jer onda biste imali dva momka koja mogu sa levog boka da vam daju dve visoke lopte i to kvalitetne, da ti možeš glavom da nabodeš tu loptu i da realizuješ eventualno neki napad, što to do sada nije bio slučaj u velikoj meri, naravno, pošto Rodić je neko ko pogodi svaki treći put, a ovoga puta bi mogli da dobijemo zaista adekvatne opcije. Kada smo kod Seula, Seul je bio dosta ni tamo ni ovamo, ali ipak na kraju je Crvena zvezda prelomila, tako da će u istom dobiti transferu jednog jako ozbiljnog fudbalera koji važi za veliku radilicu tamošnjeg fudbala, neko koji ima 4 nastupa za reprezentaciju, 1,4 miliona vredi u ovom trenutku i ima 25 godina. U crveno-belom dresu će igrati na poziciji levog beka, međutim njegova prirodna pozicija je desni bek, tako da će to biti dosta interesantno za ispratiti kako će se sam fudbaler prilagoditi na
celokupna dešavanja. Inače, ono što treba da se naglasi to je da je ovaj momak prošao sve selekcije Južne Koreje, dakle od olimpijskih igara u 16, u 18, u 22, u 23, pa čak i igranje za seniorski tim 14 puta, što složit ćete se nije mala stvar. Iza sebe ima priznanje u 21. godini za najboljeg fudbalera mladog Južne Koreje, a 23. je bio u timu K-Ligi 1 ili ti takozvanog njihovog elitnog ranga kada je tamošnji fudbal također u pitanju. Treba da se napomene i to da je on u tekućoj sezoni, pošto kod njih je sad aktualna sezona, ima 19 nastupa, 2 gola, 1 asistenciju na 1700 minuta, što opet kažem nije toliko loše i bit će dosta interesantno vidjeti kako će se ovaj momak prilagoditi kada je Crvena zvezda, odnosno Srbija ili ti Evropa u pitanju. Dolazimo do dela u kome ćete se i vi uključiti. Želeo bih da mi prokomentarišete eventualnu tu kupovinu Pume. Da li smatrate da za igrača koji je odigrao 20 utakmica u jednoj sezoni i koga su mučili ligamenti, treba plaćati generalno preko 2,5, 3 miliona, opet to vuči dosta veliku platu, pa u suštini želeo bih da čujem vaš komentar na celokupan taj eventualni transfer. Kažem eventualno, još uvijek ništa nije zvanično dok klub ne potvrdi. Pišite mi dole opširno šta i kako, družimo se u komentarima, ne zaboravite like. Moje ime je Stefan Milićević, a mi se vidimo u nekom od narednih izdanja. Do tada, sportski pozdrav!